Turumeni tumuthi turamurika gikundi kia E na gikundi kia F. Gikundi-ini kia E kina Angola, Mali, Mauritania na timu ya Tunisia. Gikundi-ini giki ung'ethaniri munene ureterwo gukorwo wi gatagati ga timu ya Mali na timu ya Tunisia. Tunisia ina athaki ta Moabes Ben Cherifia, Mohamed Drakta, Mark Ramenti na captain wao Wahib Kazri. Mali ina athaki ta Drisia Diakite, Osman Korubia, Seydou Keita, Abdou Taoule, Bakary Sako na Abdoulaye Diaby. Kurigana na muthaki wa tene wa Ivory Coast na kirafu kia Manchester City ya Yature, Mali na Tunisia ni cironekata igukuru igitongoria gikundi-ini giki. I think Tunisia and Mali can go through, but I respect Angola as well, you know, the great country of football. But I think this group can, I think Tunisia and Mali can make it, I think. Gikundi kia F kina hotani ya maita mana gikombe-ini giki Ghana, Cameroon, Benin na Guinea Bissau. Yeke ne kimwe kia ikundi ria gukorwo na ung'ethaniri munene makiria ngumuthurano gatagati ga Cameroon na Ghana. Cameroon ikirehera athaki nguthi ta Andre Onana wa Ajax Amsterdam, Ablaise Oyongo wa Montpellier, Wilfred Kaptum wa Real Betis, Kaltoko Ekabi wa Villarreal gatagati ka athaki agigi. Ghana ina athaki ta Felix Anana, John Boye, Abdul Babarhaman, Kwando Asamoah wa Inter Milan, Thoma Partey wa Atletico Madrid, Andre Ayew na Asamoah Gyan. Ngucanio-ini ici athaki nguthi a Afrika ingi matigukorwo magithaka kumana na itumi mwanya mwanya. Muthaki Aubameyang ndegũkorwo agithaka kuona ati timu yao ya Gabon ni yakoririo gikio nja thiini wa ngucanio-ini ici. Joel Matip araikio nja ni timu yake ya Cameroon. Emmanuel Adebayo thutha wa timu yake kuoga kwigatira kanya ngucanio-ini ici. Eric Berry na Gavinho maraikio nja ni timu ya Ivory Coast. Kireche Ignacho nake arakorwo agikio nja ni timu yake ya Nigeria. Ngucanio-ini ici kanjĩrĩria muthenya wa rũciũ kuria Egypt igakorwo iking'ethanĩra na timu ya Zimbabwe. Kuma metha-ini ya mathako ya Mount Kenya TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mbũrũ wa Mũnga.